ponovo srpski gameplay, dobrodošli u još jednu epizodu FIFA 16 Ultimate Team, ali danas nećemo igrati utakmicu. Ovo je otvaranje pekova i player exchange. Ja sam skupio 10.000 turnire i dobro, stavio sam malo ovako mračnu pozadinu, je bilo lepše. Otvorit ćemo jedan pek od 10.000 i ako dobijem nešto dobro stavit ćemo u tim, a ako ne dobijem idem na player exchange. Mislim idem na player exchange. Idem 10.000. Ne da gledam. I šta smo dobili? Dobili smo zlatnog. Dobro, nije loše. Sad ćemo sve to ovako store All In Club. Idemo. I idemo Silver to Gold Rare. Exchange i Dobili smo dva igrača. Ne znam. Da idem na rizik. Ajde, idem na rizik. Dobro, opet dva. Samo što sam malo loša, ali nema veze. Imamo mi još jednog igrača. Opet Silver to Gold. Ajde. Story Club. Dobro, idemo. Tražimo Canales. Jokić. Odemo Wing. Idemo, nema sad nijednog igrača. Daj mi jednog crvenog. Ne, nećemo uzeti. Idemo try again i ne gledam. Top. Dobro. Da li su oni dva igrača što smo bili prethodno? Ono je bio. Dobro, ajde. I dobro, ovo je posljednji player exchange, danas idemo Bronze Rare to Gold Rare, ok. Molim te. Schultz. Try again. Yes! Rostitski Jerome. U redu. I idemo. Bronze Rare to Gold Rare. Ajmo nešto dobro, please. Nohi, ovaj Figuero. Može da idemo vidjeti na rizik. Ajde. Idemo Bronze Rare to Gold Rare. Exchange. Ok. I Jujem vezo, neću. Daj mi dva igrača. Ne, 76 golman. Nije loše. Ali, sad se radi. Ček, šta sam teo. Da, zavrlo da vam kažem, nisam igrao turnire, nego ovako. Menjao sam se, nisam snimao, onako bez veze jednom i dobio sam, kako se zove, Roberto, 80 na zlatnog i on se prodao. Evo pogledajte. Sad ćemo staviti ovo od Bayern Minhena, badge i od Manchester City-a. Ajde. 250, neka se proda to 1 sat. I uglavnom to je to. Što se tiče toga. I vidimo se do sljedeće epizode. I naravno napišite komentari koji se još hoćete da snimam. Imam Six Guns, ali ne znam, nekako mi je glupo da snimam. U redu, to je to, čao.